si banze venisia family unduona andu mendo kethia mutinda na sei imwe mwindo kanisa ni mwenda imwe ni mutembelea na ila kwina birthday ukethia ni mukwita itana na mukatila cake siana ndo mwe unasanisi ni jamaa mume katika party sia mudhembozi ya siana jamaa onekana au mate koko akatoa etina akakuwa tila jirani ba etina ametoa mazoea ni watu walio agitimbaye na you can imagine pasa ninga nengeleka nesuka na video teleonesa you best olawe nyu you family friend mundu mo aminite mundu weso na uwa mutianiza you madam lead okala mundu zunweze mundu mukaona wa mutianiza na pasa andazuni makanisa wandu bekata na you katika birthday ya mwana wecha moko uyithi ya ulabesta wa kuno paso likilete koko na mukwata ba itina akwele kitimba imagine na asuni family friends ando alama boya imwe na la kwa nini no mukuni asimo na chete lava ucha mapasa kini cha mnemboze le kwa nduli wata oto yako dio boya ya pasa akwete kitimba mabindani ta kuyanyanya mago ni kwadele lolikilabo kuyanyanya mago limatana kwamini kokethia madam Lydia no ndi anese na mwemi noketha we sawa. Do we have such friends nowadays? Weka pazambe odutani yetame mazino kweza kana kwati obaya no gachokwa azi yakageka abaloka ayo madam mama nanena wima anazi ayira onegizeko onazizi ona mume agwete mundu mukoyu na ijirani wo amukwete tina nondo banaye nando aneye ngo yake imunenge kukilia na omeza nonde kwenda urezala mndu izibiona ndwangi manogitotila imagine omeza na yazo gola mume tina mume we amya elele toko kokula lakini we azawati mu kunone go kweta ba without genuine we mani chata njeni kwa atu elezi wani kile koko kwa kube baide kidipati ya nini by the way madam wana azawati mu kunone mume itekebea la circumstances no tunaye poto todhathi ai adu usanyo matsukuma oba imagine ogolwa ile vida ina bikera kumanuka jamaa uonekana aikusio madam uko kwa moya ayenduka umale twitene you puni rama na zaidi ya kwa ana genuine it was the accident you can tell them zigandole ya what to marafiki ala yutona kuamini mundu waku kukobikia sio kasia masiona ngamutia nangania tayundo bekwa to marafiki mamu thembosi matukwa pasa kindu chambe masi na nosio ando makanena nasia first of all andu on the no andu on the me fast andu na ko pando be andu paiko sama wathe onoke dandu mendo wata apita mangi mundu lokumiasia muno no la mwendo munyanya wabakube nondo au kumiasia muno nondo akwithia maundu ala mesa akwithiwa sometimes to expect ya ko kindu chambe no sio kumana onando be obamwe mabitio no kwithiwa mame themba mingi na especially andu mambiozo yania first of all mwakana ume matailozo yania ovyo onoketha mwendo wata matailozo yania ovyo kila mundu no pa lembo pe boundaries okethia mibaka ya bikapa ibitawa secondly masi wetwika noti ya mundu muimeu na ni mundu muka we unakuzo anita ayi ndisipaza pe ando mamina na ukethia ni likes uketha suona be mundu toma kuka mbaka liko bedroom kwenu na ndino ndo uzuni besta wake becha pe ando meka na zia by the way akalika we wapone sawa lakini ubika bandu with the no mutia muimeu ukathi maybe yogamu uwe kana kata watu ma nindo pasa ndizikana no kwate ndo methi ama mina nitokele yani mundu zona mutiete yu yani ukethona suona no munenge makathiona ngali imwe nawe yani takibeti ndo inondo ndo noisi mundu zumwe ndo ndo weka masi kan nisi sangi no sio ku educate ando mindo ilobi yetu ikala ko yo kamba no kwite mondo mo mateko lakini ilobi yetu ikala ando ka kiando at face value ati no kwitha woni yo mundu metho na ndo mekwika mondo
mumaiki Kuu Ilovi kwi makothe baingi na kwi sindu sitawa swingers club kwi andu ma exchange your spouses na me Kuu Ilovi umundi akakwia onda no akona ningwisi ya mukau na ngwisi ya jao wakwa isu ni sindu andu makuna muno kwa undu kone andu methengiania muno azi nundu nganya utianga nyana muka ningo mutia ndisi ma relate yata na ndisi ngosio sibianata kindu kila nisi na very important wa mi no twawa na wa mi no twana so bia mundu waku musupia mundu waku na wema na kana patingange kwata wenike nge ibaza ila yeba kubino ekata kwata no ye kwata sia Madam Lydia pasa zia no ida genuine ndisema anjata the reason genuine is ona binya I think ujangia nenda kwa asia ikuli yagu akulia kana marafiki genuine kwe marafiki genuine ukethia kana marafiki mo kweli ukethia no na umutio na mundu wako no ukethia wewe omuyani goko mutia ni wenda kwela wando kumutia lakini ni kwela wando kwa asia masi ili nenda kwa asia kindu kila kindu bawandu mezobika bandu makona maundu actually ndo imwe inozi akwezobika bandu mutu kende mwabika kila bandu mwezobika ni aba mutendu kana mutasoya nite na onandu mendo in families no zio get heshima yobo kuma zoya ama in my opinion timazoya maseo no mwele kwa mwendo lakini ondo maiko kwa asia ukethia ona indusi na boundaries personally nyuzidwe to kundu tofauti kila ni mandate recently ndekana andu ala twa ewo kamba na andu ewo shago tabia sito na metuo ito na bit different kwe andu ala maedwe ba tauni be undu withia ala mae wata undu kuma mesia na paka mundu atwika mundu muima ni withia distance imwe tukipe andu ala mo shago mo maikipia for example ukamba ndio ndo nezo thinga hag tata lakini kono Ilovi siana zichinda siagita ide to my age mates neno na ame ohaga ide ngatelema ndigwithia ulondo naye iwe ndiaye wanajao na tabiezu lakini wone ndo azuma pick up and ukethia mwimba boundaries by the way no nyo na mzee ongeo mwetu age utwawa na ni mundu atwiwe na miaka 30 yeo mukisi hai kwanza unaweza baita na mwetu age ukutwawa muthenya wa losi onake maidanzi yabo mendanzi nethe na ithe o muhag neza muno kwanza na weze twenge Kuu Ilovi matwa wanela ngwa ya losi ete na moko wage thoi nethe o muhag na mo squeeze neza uguthe wa muhag watena ete na mchezo ko andu mama thembo zikila ngwazia ndinasia no thuku lakini kwa andu amwe alama teze kwetinga kana matena tabia nzeo ajo ndima bika abandu makathi all the way onaziana ilasio kila ngwazia kwa kubene kuzoyana kumwe kulingana nakwa tikoseo ketumi be ndize mundu zutonyozo ya nokethe ina isa pale na kumwenda nyomba thio kawie maiko kama thukumi wezi pe muthukumi na twekala na akena nundu wa thiu no waila kuwa wa ndo kamusubia we musubia atende okozobia ni kwazia kulingana nakwa I mean no kuinuka weka aye ona mundu ona mwendo mazikila ndo ya wife ndo na rumo mazinye ni nokia weka you and mundu amini ona mwendo ndikana mwegezo bika bandu mubikanye bumukinde mibaka na mwebothania mweza ukwata na kitipa tazuma naona kimulenya wa birthday you know ze uketha mwe I mean ndo yenyu yona boundaries na ine heshima mwalekwe gan heshima na boundaries mwe uno mwe whether we pastor kana we bishop mwazo ya na muno ndo mwe no mwe ukeza kwethi andu bengi mundu matailete so suno ndo magatola ngwi nigyo ambita bena whether ni sani wa anyanya sumageza kwikalata neighbors mageza kwikalata ulonge umilieni kwa mama zino unaina mume uzo nakwata baiti na Tuma na wetu zaka na mume kana nde mume lakini jirani kabisa na mwango manjirani maybe tuko manzi naona ndio mambo mengi Ilovi kumelawa manjirani Ilovi yetu